Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, di awal langkah yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita semua nikmat sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di madrasah yang kita cintai ini. Salawat